Ngo ni amakuru agezweho mu rurimi rw'Ikinyarwanda ndetse n'amakuru aramutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, biri kuvuga yuko M23 byamaze kuyirangirana ibyayo, ndetse biri no kuvuga yuko M23 nyuma yuko ishobora kuba igaragaye nk'aho ari umutwe witwaje intwaro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi byakomeje kugenda bishinjwa n'abantu bamwe na bamwe bagiye batandukanye bo kuri iyi si bagiye batandukanye, ndetse bamaze kugenda bafatira igihugu cy'u Rwanda ibihano. M23 ni igihugu gikomeje kugaragaza ko M23 ni umutwe witwaje intwaro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'umutwe ukomeje kugenda ugaragaza ko ari abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko ibyo ngibyo ku rundi ruhande, leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo ikozwa n'ibyo ngibyo. Leta y'i Kinshasa ikomeza ivuga yuko M23 ari abaturage b'inyeshyamba bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse biteguye kwirukana abasirikare barwana ku ruhande rwa M23 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarwana ku ruhande rwa leta y'i Kinshasa baravuga yuko rwose biteguye gupfira igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe mu minsi yashize hagaragaye abasirikare batari bakeya barwana ku ruhande rwa leta y'i Kinshasa biyunga ku mutwe wa M23 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo nakubwira cyo nakoze gukanda subscribe, ugafungura inzogera, ugakanda like, warangiza ugakora icyo bita share, kugira ngo ibiganiro n'amakuru tubahereza ujye bageraho 5/5. Ariko nawe amaze kubikora uri uw'agaciro ndetse n'amahirwe, reka twinjire muri politiki na diplomasi iri kuvugirwa kuri uyu muyoboro. Abasirikari ba Wazalendo barigamba by'umwihariko bikomeye cyane kwica inyeshyamba za M23 cyangwa se kwivugana abasirikare bamwe na bamwe bagiye batandukanye bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngo ni abasirikari batari bakeya bamaze gufatwa n'inyeshyamba za Wazalendo cyangwa se n'abandi basirikare bagiye batandukanye mu Rwanda ku ruhande rwa leta y'i Kinshasa, bamaze kuba bafatwa n'inyeshyamba za M23, ndetse bikavuga yuko inyeshyamba za M23 zimaze gupfusha abasirikare batari bakeya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bijyanye n'urugamba ruri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bivuga yuko rero abatari bakeya ndetse abagizweho n'ihungabana muri iyi ntambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagera ku 5,000 muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe intambara yari irimbanyije cyangwa se intambara yarasaga nkaho itangiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hagaragaye imirambo mu mujyi imwe n'imwe igiye itandukanye, cyangwa se uduce tumwe na tumwe tugiye dutandukanye two muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirambo mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bikanavuga yuko M23 yari gutanga icyizere gikomeye cyane kwirukana abandi basirikare bamaze gusesekara muri iki gihugu cy'u Rwanda, ndetse bikanavuga yuko M23 irebererwa n'igisirikare cy'u Rwanda, ndetse abandi basirikare bamwe na bamwe bakaba baragiye babura agakino ku minsi igiye itandukanye. Bano basirikare bakoreragaho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kongera bikavuga yuko rero nyuma y'uko Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yaba yaragiye mu nama zimwe zigiye zitandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo gushakira igihugu umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko bikaza kurangira ntacyo bitanze, ndetse bikanavuga yuko M23 byaba birangiye, ndetse byaba bigiye kurangirira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yo kugenda bafatanya ku rutugu cyangwa se kugenda nabi mu muhanda. Ndetse bakavuga yuko M23 yaba ijya guhura n'ibibazo bikomeye cyane nyuma yo yaba ifunze zino modoka zaba ziri mu murongo y'urugamba, ndetse zikanavuga yuko M23 ari igisirikare kidakwiye kwandika kuko abandi bose baba batabizi, ndetse bakagenda bajugunya bivuye inyuma.